Ebyamagara ne bukukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire. Oshemeza amagara gawe. Mariya TV West program ni byamagara kandi nkukortsayo ombyo sibire nokora omutebe kanisa ndo Gloria Kanyonyozi nkaburijo tukujaguza ekiro kya World Kidney Day narishi izoba tukujaguzamu endwara ezensugo na kongera kushijumana no kuhiga abantu no kubegesa ahandwara eziri kuteganisa ensugo omuramwa goito nukugira ngo act early to prevent it narishi chejumbire mbikirikare kureba ngo wayirinda endwara eziri kukwata ensugo twine Dr. Edson Dayewa kandi nwarabe natwegeseri izoba aza kutogesa endwara kuziri kuteganisa ensugo ekiri kuzireteraho okutahosa kuzirinda na mwana no kuba kuziragura. Program eji ne kushikibaho abakazire health products binenka Kazire lemon green tea, Kazire orange tea, Kazire beetroot juice hamwe na Kazire orange tea kandi wabano enda kutwegitaho no enda kutsindikira kibuzo cyawe no enda kutubuza nari no enda kugira icyo watugambira zo musumi yawe zo messages handike kigambo ebyamagara tsagaho umwanya taho kibuzo cyawe taha amazina gawe n'imyaka yawe naho rukurga watitsindikire aharanana 338 watebwa kustera ho biro worukageze nendware ejo kandi handike mu rurimi urukwanguhira urutwakobasa kuraka kushoma taza kubanza tse owa Dr. Ntargaho. Dr. na kwakira ha program ni byamagara Ninye nakira mutebe kanisa amazina nibanyeta Dr. Tayewa Edson omushaho omuraharo Mission Hospital kandi director wa Ebenezer Medical Center. Dr. Twantena ngo banze tushoboreho kake ensugo zine mugashoki ahambirgo yito Kidney umuryankore ntuzete ensugo kandi buri muntu wena utinye nko kwari aine ensugo ibiri ensugo nzishangwa omugo arabajurwa mugongo kandi zine mugasho mingi kandi no organ ninga necweka chombiri ekino mugasho muhango munonga ecyo kubanza ensugo nzo controllinga ninga shi ezukutegeka amizi gona gutukunywa agakuzo mu mubiri ntureba ngo eshagame kugenda neirmu ebicweka bikirenga kinana byamizi azamizi ago kubga kubagara yo mushagama gangatambara ntuguma ntunywa ntushesha obwire bwingi tukumanye kikubaho eshagamejo kimwe cyakana cyeshagamejo burishaha nkirabankahi omunsigo keza korawo munsigo ensigo zigegene eshagamezo zihamwa amizi denagamwe zaheza gagegena zigagara umushagama zaheza kujyaki kwihamwa buto konka gagara mingi katije wanywa amizi mingi agakushaga zigagegena nugo kurenogera ki no shesho munkari no shensha nkenkari ekindi no kugira ngo ensigo zigegene obutobunukahi obwo mushagama akushanga ebyo kuriye bitukuryane bitukunywa kubikweza kuhendagurwa mushagama then ebakweta nka by products ninga ebikusigaraho obwiro bwinye byabyine obutwa omushagama yito so ensigo nzo zikugezaho zikagegena bikija byetabwire mu amizi bakashobora ngaki nkenkare ekindi ntureba ngo araho ekiriyisa ekikuretera amagufa ekikoretera calcium yaba absorbed ninga yabasa kuzomagara kugihombyo kurye bitkurya azejo calcium ni neba absorbed by habwa vitamin D norewa waturamba jangu omushana wotoshoro omushana tokufuna vitamin D konka ecweke cyamuhere cya vitamin D nicyongerwaho ensigo so ensigo zazitakora je no kushangira ngo amagufa gawe nigaba gororeri ekindi eshagama amiza go mushagama hamwe na no mwonyo hariko mwonyo
omurujungu ntugweta electrolytes azo mwonyo gwe ngo kutuyamba controllinga nerves ningo obusimo bwo mushagama aze myonye byo mwenene ndango edireki oshange ebyo murevo ekikire kugira ngo amashanyarazi mu mubiri gadeki gatambureje so ensigo zazitabasize kutereza jeje myonyo obwiro bwingi noshanga omubiri gutagiraki tabaje na n'obusimu butatera ubwo mubiri bene cyamuhere no kugira ngo abindi numanya pressure no buri muntu ashemeye kuba ine pressure konka ekizunu pressure yazahigura haze nsigeze nziyamba kugira ngo controlling pressure etereye nzigizibera pressure kuza hansi munonga ninga kuzahigura munonga haza pressure yo niyo tuyamba kugira ngo itware shagama ombichiwe kabitari bimwe na bimwe omutwe hamwe na n'umuki nanombichiwe so ensigo n'ikintu cy'amani munonga kandi umuntu tokabasa kubaho utine ensigo. Kidney failure nari endware y'ensigo neberyo mu stages 5 kwer kugenda nekura yahika stage ya 5 nukwer kweyongera kubambi kandi endware gi omuringo gumugwa akubasa kugetantaramu no kunywa amezi munonga. Kidney failure ningashi ensigo ekinchimanise ensigo butakora niziremwa kora emirimo yawe ngo kuna nabashoborire emirimo yensigo okujejena okurebuka ngo yatungura pressure okureba ngo ya controlling emyonyo yo magara okureba ngo ya controlling amizi ensigo zaheza kwanga gukora ejemirimo neta kigiraki neta kiba aho ecyo nkiretera kushanga ngo omuntu natandika kurebuka ngo yatandika kuzimba nk'ebigere kuzimba amisho kuzimba mbirgone ecyo nkireterwa amiza go kunyano shanga tugakushohora no gato mu mubiri konka tukagiraki tugakushohora gahendera gagireki gagire omubiri gazo imyanya yo mbere taremenene ekindi pressure ensigo zaheza kufani zazitaki controlling pressure icyo kimanyisa ngo pressure hatetandika kutemba akushanga amizi mugaga tachora amizi gazo misi gahaga pressure giraki pressure yongera oshanga tech controlling calcium ninga emyonye ndije eyo magufa oshanga amagufa gaba wiki then na ebyensigo zikujejena oshanga ensigo zitakibijejena atoshanga ngo obo butwa omwe bwakuzo mushagama omuntu yaba kubi yazana umukoma agumiza mu kimwe arwanya kimwe konke cyo cyona kiretwa ki kugira ngo ensigo zajyaki zakora. Ukiri on program yebi amagara kandi tukine Dr. Edson Ndayebwa elizoba natwegesa ahari ensigo narishi kidney obo turi kujaguza World Kidney Day twaza kubanza tsonga humuro kake mnonga dargaho.